Rojbaş Kurdistaniyên hêja li ser navê Çarpêl Medya û hevkarê xwe Henîfî Turan silav û rêz. Bêhêviya ku hûn rojekî xweş, aram û bextewar derbas bikin, em dest bi bernama xwe dikin. Kek Henîfî merheba, tu çawa yî? Merhaba, sağ gelek sağ. Vallahi ez pir baş nînim Sîrac, ez hinkî min sermastan diye. Derbasî be, şîfa xêrê bibe para te. Kek Henîfî wek her carê îro jî em ji cenabê te gudarî bikin, gelo rojeva Diyarbekirê çi ye? Li Diyarbekir çawa peywandin, mijar çi ye, gel ser çi dipeyive? Em te gudarî bikin kek Henîfî. Em zanin tu hinekî kêfsiz û te sermagirtî, lê ji kerema xwe ji temaşevanê me re rojeva Diyarbekirê şîrove bike. Belê, bi rastî kek Sîrac, Diyarbekirî ji vê gav de ketine etiriya zivistanê, ku wê zivistanê bi çawayê derbas bikin ji ber sir û sermayê seqemê. Wek ku tê zanîn li Tirkiyeyê enflasyon pir zêde biye. Bi wî ve girêdayî gaza xwezayî jî pir zêde biha biye. Îcar ketine wê ewkê yanî ji vê gav da dibêjin gelo em ê ka çawa ew bikin, ew ê çawa perêmetêra zivistanê bike, di wî derdî dane. Tab bi tenê mesele ne mesela gaza xwezayî bi tenê ye. Yani hemû kelûpelê xwarin û cil û berg hema tu bêjî çi pir zêde biye. Yani behsa serê sedî çil enflasyon tê kirin. Dewlet behsa 18-19 dike, lê belê wek ku tê zanîn ew tûyîke ye. Tûyîk ew saziya ew ye, saziya çawa bêjim, ku van tişta em bêjin van tişta dinêreka çiqase. Tûyîk jî bi emrê Erdogan ama ji berê xwe da divê 19 ye ya divê 15 ye û ew jî dibêjin 15 ye. Serokê wan ji wan re bêje çi, ew jî ew xwestin vîsî. Li gor cenabê te yanî ew daxuyaniya fermî û rastiya jiyanê li bazarê newekevin. Newekevin kek Sîrac. Newekevin. Herkes viya zane newekevin. Yani ji xwe rastiya jiyanê çi ye bêjin di aboriyê da dolar wê dolar çû 10,000 derbas bû. Heyanî çend mehberê jî 6,000 bû, 5,000 bû. Yani ji ber wî ji wî kifşe. Încar pirê tişta bêjin gaza xwezayî daxil, petrol daxil, te bi dolaran tê stendin. Wê her tişt biha dibe, ku wexta petrol biha dibe, her tişt biha dibe. Ew bi wî ve girêdayî ye. Dîsa Diyarbekirî behsa çi dikin? Diyarbekirî behsa mesela navê Kurdistanê dikin. Yani wek ku tê zanîn ev yekî Partiya Akşener İYİ Partî cîgirê serokê koma wan e. Ew wî got ka çawa navê partîkî dibe Partiya Azadiya Kurdistanê û çawa Kurdistan Kurê ye, ket rojeva Tirkiye û Bakurê Kurdistanê û Xwedê jî derneketiye. Akşener çû Kurtalan li Wirê dîsa rastî pirsek bi vî awayê îcar gencekî Kurd got evra Kurdistan e. Hûn Kurdistanê înkar dikin, hûn Kurda înkar dikin, hûn nasdema Kurda înkar dikin. Dora jî bi navê Hifzullah Kutum akademisyenkî zanîngeha Firatê ku li Elazizê ye. Ew wî rabû di medya civakî da bijî şoreşa Gulanê, bijî Kurdistan ji ber ku par vekir, ji karê wî hat dûrxistin û dûra jî wî girtin. Ew rêze ew kê jî berdewam e bi rastî. Yani ji rojeva Kurda jî dernaye, ji rojeva Tirkiye jî dernaye, weka ku Kurdistan biye bela serê wan e, nizanim yani tiştek wisa me li vê qêdiyê.
Dîsa mesela navê Kurdistanê tiştên aktuelî Diyarbekirê tê peywandin. Yani Diyarbekirî bi piranî weka ku hê leqay Kurdistanê bûne nînin. Ji xwe ew dibêjin Kurdistan heye û Kurdistan welatê me ye û divê ku dewlet jî Kurdistanê naz bike. Naz bike ku way Kurdistan welatê me ye Diyarbekirê hinkî nermin vê gavê bi xwedê nabêjin yanî em serxwebûnê û filan û bêvan lê belê dibêjin Kurdistan welatê me ye em Kurdin em li wî welatî ne divê ku ev dewlet îndî me naz bike qaydê berê nabe. Dîsa behsa girtina HDP tê girtin wek ku tu jî dizanî ewkek dan dadgeha bilind wek parasnamekî dan lê wek ku cenabê te jî zane çar partiyên ku di navê wan da Kurdistan derbas bû di heqê wan da jî em bêjin doza girtinê hatibû kirin û ez bawerim ku di bernameyê da ew ê Kek Qasım behs bike Partiya Azadiya Kurdistanê parasnamekî bi Kurdî dabû em bêjin dadgeha qanûna bingehî. Dîsa mijarek dinê cîgirê serokê giştiye PSK Bayram Bozyel ava 6 roje dihun wî stendine bin çav hê jê ra negotine ku mecboy çi te stendiye bin çav û ji xeynî evokatê wî pêva kes jî nikare here wî bivîne û hê jî bi wî awayî li wirê ye încar mafê dozger heye ku her carê 4 roj ewkê dirêj bike ew em bêjin dema binçavkirinê 4 roj 3 cara dikarin dirêj bikin dikarin heya 12 roja dirêj bikin ji ber ku bi grûbekî rahatiye girtin û li gorî ku evokatê wî dibe tu eleqa wî bûye grûbê ve grûba ku herkes nizanin ku Kek Bayram kî ye û cîgirê serokê giştiye PSK ya û eleqa wî bi tu ew kesên ku pê re hatine girtinê tu neyviya herkes Kek Bayram nas dike. Kek ozanî çawa ye yanî vê gavê çawa dikin em bêjin di heqê min da mesela yanî ez wek mînak didim van xeberdanên tevil ba wan qeydkirîne kengê ku ji wan re emrek bê bêjin kav yanê bistînin bin çavê hinkî wî biçewsînin wan ewkê minî kevin derdixin û di wan da tiştekî dibînin û divên avayê em ji vê bone te gazete dikin bi wî awayî dikin yanî ewka wan ew e dîsa wek tê zanîn heftiya derbasbûyî platforma Zimanê Kurdî li ser xebatên xwe wek tê zanîn çûbûn Enqereyê bi Partiya Gelecek û bi Partiya Devayê ra hevdîtin kirin li ser wan hevdîtinên xwe û li ser xebatên xwe wek ku tê zanîn divan demê paşî da li Batmanê li Mêrdînê û li Semsûrê em bêjin wek şaxên herêmî platforma Zimanê Kurdî vebûn û bi rastî wexta ku Mêrdînê re bi taybet piştî ku ew şax vebûne li Batmanê jî li Mêrdînê jî li Semsûrê jî di wî warî da hin liv û tevger çêbûne di nav welatiyên me da nav Kurdistaniyan da ew jî ciyê kevxweşiyê ye û ez dikarim Hanifîl çapemeniyê nûçakî ket wek ji bo hevjina Rêzdar Selahattin Demirtaş ew çi millet dipeyî bi wê meselê erê ew mesele jî tê peywandin ew mesele çi ye ew mesele ew stendibû Başak Demirtaş 2015 da demekî hinek tenduristiya wê nexweşiye û rapora stendiye çend rapor stendiye înca di raporekî da ew saziya tenduristiyê a koçûyeyê di raporê da wek dema wê 4 roj dereng nîşan daye yanî em bêjin di şûna ku bêjin 11 û 06 û em bêjin 2015 gotine
14.06.2015 لبلد دفتر پلیکلینیک دا 14 yani yazda yani jberwi icar dava levekirin o hem cezadan doktor hem cezadan ve evte haberdan ev yani jî devlet toptan vek ceza kirine yani em bejin Selahattin Demirtaş ceza dikin bi cinawi jî ceza dikin ev wisatê ew kirin yani Mertkarawi beje o Diyarbakır peşengaha Gümüştekin Ahmet Gümüştekin hebu ev hêjî tê peyvandin çendeha ezanim ku yekî ku ez wî nas dikim ji min re got em îro çûne pêşengehê o grûbek hatiye wîrê û protesto kirine dîsa û Ahmet jî li wir bûye ji Ahmet re gotine di çima li ser em bêjin evkên me yani tiştê ku em pê bişînîne li ser wan hat radivî ew çêdikî em bêjin hunera xwe tu li ser tiştê ku em serê me da derbas bûye û em naxwazin ku zêde ew bibe û li serê tiçma ew dikî û çima Sosyeta Stenbolê tê pêşengeha te çima nizanim filan sazî filan banka ana netewî çawa piştgiriya te dike tiştê wisa jê pirsîne ewî jî gotiye heyra ez hunermendim û ez hunermendekî ew kim yani navnetewî me dibe ku ez hinek bixwazin werin hunera min lêbelê ez li gora xwe ez êş û azara miletê xwe min aniye ziman ez bi vî awaytînim ziman ev şêweya min e încar eger ku hûn wiyanê em bêjin neecbînin bira încar hinek hunermendên ku bîna we difikirin bira ew jî rabin bi başqa awakî din bînin ziman bi wî away ew ye lêbelê hê jî tê xeberdan di nava xelkê da ê ku neçûnê yê ji hev re dibêjin herinê yê ew jî li ber çawe tiştê ku ez bêjim vê gavê ev in û bira temaşevan hêja li qusûra min nenêrin ez ê zêde nikaribim îro bernamê berdewam bikim ez ê gelek spas halê xwe nexweş tu beşdarî bernama xwe bû û te rojevê şîrove kir mala te ava bi û em dibê rojekî berê tu veger ser tendurustiya xwe em lê hêviya xeberekî baş ya saxî selametiya te ne baş biçim anka alî stûdyoyê û ji hevalê re jî rica bikim bira mîvanê me bînin ekranê temaşevanên hêja du mîvanê minî rêzdar hene mîvarê minî yekemîn parlamenterê berê yê DP Rêzdar Mehmûd Qilic e kek Mehmûd tu bi xêr hatî bawer dikim berxudar bî dengê me tê tu dibîzî belê dengê te baş tê kek Mehmûd mîvanê minî duyemîn cîgirê serokê giştiyê Pakê Rêzdar Qasım Ergün e kek Qasım tu jî bi xêr hatî navxêrê da gelek spas çawa gera te çawayî tu baş î tu başa gelek spas wala başa piçek li gorî cî em hatine hewa hinekî sermaye wekî din baş çi em hevdîtina bi kevhala re dikin heya ji me tê em doza Kurdistanê li van derajî bi derê dorara dine naskirin rojeva Kurdistanê şîrove dikin baş e mala tik ket mala naçe mala te ava bi çawa hewa Almanya baş ya sar li gorî welat çawayî wala sar sermaye hewa Almanya nacî ez lê me texmînim 3 derece ye cî ez jî hatim 15-20 derece bû belê başê em dest bi bernama xwe bikin ez ji kek Mehmûd dest pê bikim kek Mehmûd ev demek navê Kurdistanê di rojeva siyaseta Tirkiyeyê de yî bawer dikim divê meseleyê de wek çarpel medya û çapemeniya Kurdî medya civakî
دوی مسئله ده سر به مسئله راوستیان و گلک برنامه هات لدار خستن لی ام وک چارپل مدیا وک برنامه روجاوا ما ام دخوازن هشمندیا کرد و کردستان خورتر به وی مسئله ام دروجه وی ده دگرن جبوی وی که ام پرسا خوی کمین جناب تب پرسنگلو تو اف رودان وی تالیه ده سر ناو کردستان کو جاره کمین بیسکبری که حنفیجی گو ده پارلمانت Türkiye de mesela hat nikaş kirin o cigire seroki giştiye iyi partiye nave Partiya Azadiya Kurdistan'e o nave Kurdistan'e go Kurdistan lideri ji hükümeti piştivi le Kurtalane Cemil Taşkesen o pişti ev Hıfzullah Kutum le zaningaha Ferate hünermendeki Kürtbela kelameki Kurdi de Kurdistan derbas bu. Velhasıl bigişti nave Kurdistan ebdemek de rojeva siyaseta Türkiye'de cev bu da hesap edip persin ev de bloqin evi kemasi hevji digerin Cenab-ı te vi şekli çavaşi rovet ke kek Mahmud مرov nave welatê xwe yani kes nika nave welatê me qedexe bike Türk nehî dibe bila bibe bi hezaran sala vir da ev der Kurdistan e wernigarî Kurdistan e û dîsa jî Kurdistan e û welatê me ye niha li Mahmudê Qaşqarlî bigirin heta îro bi dehan cara bûye Kurdistan bi dehan cara heta sala 1925 dokumentên Tirka da jî navê wir Kurdistana meclisa yekem ya Türkiye Büyük Millet Meclisi vere digotin Büyük Millet Meclisi ve demê parlamenterî Kurdistanê çûne parlamenterî Kurdistanê yani bi giştî navê bi zorê bi çewsandinê navê welatê me qedexe dikin ku ne ve navê welatê me qedexe nabe ne Akşener kî dibe bila bibe Mısır jî ne Siirtê û Batmanê û Bilîsê derekî dere bira here bes navê welatê me ye navê Kurdistanê ye ez di vê navberê da arendoteke bêjim ez çûme Rihayê çûme ev Göbeklî Tepe vêra dibêjin navê wê kurmanciya wê girê mirazan e girê miraza çima kirine Göbeklî Tepe nizanim Göbeklî Tepe tu ew e Göbeklî wir ji ew nabe yani girê mirazan e û çar dar hebûne yekî ku li wir di nire heye min lê pirsî min got çend salin ku ew der bi cî bûye ya jî testê ku dikin çend sala nîşan didin ku 12 salin ku ew der bi cî bûye ew der însan hebûne însan perestgeh damezrandine ew kirine her tiştî wê 12 salin ku ekîne vana vanayê kesê ku îro li viran e ew in yani Kurd li Awropa li Afrika li Asya li welatekî di nehatine Kurd li welatê xwe ne welatê wan navê welatê wan Kurdistan e her Kurdistan e û berê ji Kurdistan bûro jî Kurdistan e ne Akşener kî dibe bila bibe kî diçe digere li Kurdistanê li bajarê Kurdistanê digere bira bigere tene me Kurda me nikane wê em tiştekî bikin yani Partiya HDP ku dibêjin Partiya Demokratîka Gela dibêjin ev dibêjin bajarê Kurd lê bajarê Kurd lê li Tirkiye tiştekî wisa tune Tirkiye Kurdistan heye weka Trakya weka em bêjin welatekî din herêmekê dinê Tirkiye nanda Anadoluya Trakya Kurdistan jî welatê me ye û kes nika navê welatê me qedexe jî bike tu mafê kesî jî tune ye Belê baş kek Mahmud em biçin aliyê kek Qasım me kek Mahmud gudarî kir em zanin cenabê te di nav bûyeran de yê û mirov kare bêje ku
دەستپێکە و ئەف گەنگەشیە ji navê partiya we hat û boy vê yekê jî derheqê partiya we û çar partiyên Kurdistanî doza girtinê jî heye. Cenabê te ev pêşveçûnên vê taliyê ser navê Kurdistanê çawa şîrove dike Kek Qasim em cenabê te jî gudarî bikin. Dengê xwe vekê Kek Qasim dengê te girtiye. بله میگو سلام و رئیس کاک محمود و جوارا و شحمی تماشا تبیدارم ام دوی برنامه خدا ام گیجن آرمان جا خود تماشامان ماجی نوستن و جه ام بیجن انجام کی بگیرن یعنی جیم خابنیه کو پشتی ام بیجن دامزراندنا کمارا ترکیه 100 سال سروا درواز بو هی مخابن ام سر ناوی کردستان گنگشید کن لازم بو کو نا کردستان آزاد و سربخو بگاد ناو دولت جهان دا کردستان کی کو نه ناوی بهاتا گنگشه کرن پیشکت ناوی دموکراسی آوی جیگرت ناوی ناو ملت دنیا دا بهاتا گنگشه کرن لمخابن بالصدان سالای ملت کرد هر جاره کو بخوازه ولات خو کردستان خو آزاد که جالیه داگر کرده و با آواکی تندی و شدت توجی هاتیه پرسکاندن یا جی هاتیه امها کرن هیا نهاجی بردوامه یعنی جالی کی و امکارن کیف خوشیا خوابین زمان کو مثلا کردستان کتیا راجع و باکور کردستان ترکیه لجالیه نیوا او مثلا کم باسکر او جی مخابنیه بخینی وینها تشتکی دنیا از بیشم کو هیکو ام نکتن مثلا ناو کردستانه براستی جبو حمی ما کردستانیا یعنی شرمایه کی مازنه کو هی مجلس ترکیه پشتی 100 ساله وقت باسا کردیه دادبن باسا زمان کردی دادبن ترک و مجلس ترکا جرا دادبن زمانه کی کو امنزان چه زمانه yani zamanaki tenabuy hesap kin yaji dibên wek zamanekî wa tinabe navciye muxabiniye lê ev dost her berdewam e made stana Bakur û Tirkiye dijîn ev millet weşxora rekî bibîne em hêviya me xurte em jî wek siyasetvanên Kurdistanê heya ji me bê em ê vê riyê vekin ji xelkê xwe re ku em gîjin vî milletî ku em vê mesela nav ji gengeşiya derxin Kek Qasim dengê te qut dibe. Deng diçe. Valla necmin nizanim. Erê anka baş e. Fermo میگو از دخوازم بیجم کو یعنی لازمه ام از با آزادیا کردستان سرخابونا کردستان و چاوا ام بگیجن آرمان جا خواب هاتا کرن لتن نافجی تی Kek Qasim dengê te qut dibe şkerema xwe kontrol bike ez ji Kek Mahmud dewam bikim heta tu problema dengê xwe çareser dike dengê te qut dibe tu zane Kek Mahmud me Kek Qasim gudarî kir dengê wî diçe tê divê naberê de dixwazim jalî te berdewam bikim niha anka cenabê te jî di nav siyasetê de yê û siyasetmedarekî xwedî tecrübeyê bi salayî tu di nav vî karî de yê niha ev partiyên ku yek al yek nete û yek dewlet diparêzin gelek cara mijara Kurda navê Kurdistanê derdixînin pêş û di vî mijarî de ku pêlekî nîcatperest jî lê Tirkiye heye lê vê carê mirov wexta dibîne ciyê kêfxweşiyê ku gava di Kek Qasim got 3 sal derbas bûye em nikarin em vê mesela navê dipeyivin şermezariyekî mezinê divê me heta anka divê me mehf û azadiya milletê Kurd û şiklê çareseriyê statûyê em bipeyiviyana lê nebû niha divê mijarê de tiştê ku di çapemeniyê de em dişopînin vê demê de ev sê bûyerên vê taliyê ya Cemîl Taşkesen ya Hifzullah Kutum ya hunermendê Kurd bi giştî raya giştî ya Kurdistanê bertekekî nîşan da dewletê nîşan tu ya ciyê kêfxweşiyê cenabê te çawa şîrove dike vê yekê Kek Mahmud
از باورم جیه کیف خوشیه بگومان جیه کیف خوشیه لی کم برتک نشاندان گله کردستان دوی هزیده برتک نشان بدان از جبر که وکا مگوتی ناوی ولات مایا ناوی ولات ما دخه هاتیه قدخه کرن که قدخه کریه دولت ترک قدخه کریه ایرو کی لجمیل taş kesen, Beşil Cemil taş kesen dikler. Meral Akşener kiye? Meral Akşener maru be devlete ya. Jinek faşista o her gav li jibo kurda tedbir standiye dinav nijat perestiye de bu ya. Yani gotin eve ku bertek kem hatiye nişandan. Dve hezide bertek bahata nişandan. Jiber ku navi velatê me qedexe kiriye. Heta 20 weka me gotî heta sala 1924 ناوی کردستان اشکره بو مجلس یکم در ملت وکیلی کردستان بون بشت 24 مکازاگون 24 حتی قدخه کرن اگر کرد ناوی ولات خواه بیجن هم کردن حتی قدخه کرن دوی بهاتن جزا کرن جبر و لترکیه yani Türkiye naba yani meruf çava herime ki qadaxa bike navi millete ki qadaxa bike va ne mümküne va ne bekane va velateki din be velateki ne Kürdistan be velateki din be meruf navi velateki din qadaxa dike va ne bekane yani gotin ave ku Türkiye navi velatê me qadaxa kiriye o her çi Kürtçe alikar dibin, hini Kürtçe alikar dibin. Mixabin ve meselelere hini Kürtçe alikar dibin. Kek Mahmud divê noxtê de dixwazim ji cenabê te pirsim. Ez bawer yani ez te ji nêz de dişopînim. Gelek caran cenabê te çi welat di çi Kurdistanê tê tu awayekî tu di nav gel de ye. Gelo ev bûyerên vê talê û berteka ku esnafên Kurd li Kurtalanê nîşan da, berteka du sosyal medyayê de nîşan da ku anka li Kurdistanê em zanin di çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê de du xet hene. Ew xeta Komara Demokratîk, Netewa Demokratîk bi hewqas propaganda, bi hewqas êrişên medyayî di nav gel de ew diyar dibe ku ew nexurte yani millet bi welatê xwe millet bi netewa xwe bi millet bi ew ha girêdayî tu çawa şîrove dike kek Mahmud vê yekê belê em dibêjin ne bixorte ya ku dengê zêde dîstîne jî dîsa ew xeta ye ew siyaset e ji ber ku siyasetê tê di nav milleta tevger nebûne ew tevger bûye ji ber wê ew niha zêde deng dîstîne baweriya min dor hele Kurda çemberek hatiye kişandın, çemberek bi tundî bi duwarî hatiye kişandın, divê em vê çemberê ve ev bidirînin. Em çawa bidirînin, divê Kurd destê hev bigirin, ji hevkar bin, yekrêziya xwe pêk bînin, yani HDP jî di nav da. HDP divê vegere weka eniya di Türkiye du enî hene, eniya cumhur, eniya millete. Divê eniya Kurda jî eşkere be dengê xwe bilind ke destê xwe rake û bêje ez eniya Kurda me û ez li vira me welatê me Kurdistan e heqê me ew in ez va heqna dixwazim ez tiştekî zêde naxwazim ve carna bîstiyekî Kurd da êrişa gundekî di ya Ereba ya Tirka ya Farisa kiriye û ji holê rakin ama ew dikin yani gotin ew e Kurd aşîtxwazin Kurd تو ایریش ناکن جیرانی خواهد دنام آشیده دا جیرانی خواهد دجین او دیگه تو پروبلم جی کرده در ناکه و تنه ترک نواند آسیا هاتنه دخوازن لی آنادولیه بجی ببین یه تنه کرنه یک تنه نکری جی ایر سر ارده بی کرد تنه مانه کرد تنه بین او اردنگاری جوان را دمینه دست وی دجمنیا کرده دیکن دویج کرده را ولات کرداج قدخه نکن به کردار الهفکاریه بکن به کردار حق کردار بناسن حق پیشیا حق کردار نگرن yani vatışına dve bugün parlamenter mecli yeku da parlamentoya da digirin dve aşkara kuel kubin parlamenteri kebin ku Kurdistan'a
کیه کو چل ولات یاتنه دوی اشکره بینه و دست خو بلند کن بیجن یعنی دوی تو پروبلم تو قد خطر نه باش کێک محمود ئەم وای کێ قاسم هات ئەم کێ قاسم نقطه کو me tehiştî bû ji wir berdewam bike em mêzekin dengê te çawayanka dawa lêborîn etkin biborin ciye zêbim internet çû hat girtin mixabin ciye ku em lê mabûn ku derebû ciye em lê mabûn di mesela navê partiya we û doza و بحث اویا دکر و اف تالیه مشکک محمود رجی گو مگو پرسی از جناب تجی بپرسم مگو مخابن دنگه بناید دنگه و باش نگرد بگو ها نوها هی هات مگو دخالا ناوی کردستان ده جناب تا دنگه تا خود بود دوی خاله ده مگو تشتی کو تو نیفچه ایشته به تکانه به بیجه ام درباسی پرسکی از جناب تا باشه یعنی ناوی کردستانی وکا کومگو نها ایرو کتیا روجا و باکوره کردستانی و ترکیه دیسا جیه مخابنیه مگو یعنی گره نها سرخبون و آزادیا کردستان مناقشه بکره لی باشه و ناو جهاتیه مناقشه دمه که اف پسگرک جعالیه همی کردستانی آباجی تی تماشا کرن یا جی تی شوپاندن باشه یعنی چه باشه جتنبونه باشتره لی دوی که ام ایرو دروزه و کردستان ده نه اف ناو بهاتا گنگشه کرن که امه چاوه مثلا پرسا کرد و کردستانی امه وی ولاتی چاوه چاره سر کرن او بهاتا گنگشه کرن لی باشه یعنی مادم جبوی وی مجار زمانی نه زده اوک نکم نزانم یعنی اگر مسئله کارب بی از ام بدان بکم پرسا و دکه نها ام زانن که پلاتفورما زمان کردی و تورا چاند و زمان کردی خبات خود دومینن نه پارتیین کردا پشگیریا و پلاتفورم دکن و روز بروز ام دبینن که چاپمنیه شاخ اف پلاتفورمان و دبه زیده دبه اونکارن در حقی به آگاهداریه که بدن تماشاوانین ما امجی وقت پارتی آزادی کردستانی دنا پلاتفورم دانه امجی وقت پارتی آزادی کردستان دنا و پلاتفورم دانه و ام بیشن بشک جایی که هری پشتگیری دنه وقت و دستپیکا دامزراندن و پلاتفورم داشی با آواکی ام بیشن خورتایی ما پشتگیری کرو و ام نهاجی نونر پارتی آمد ناوه دا با آواکی اکتیوی رولا خود گرن tabii emek Parti Azadiya Kürdistan'ın şkod bejin jinahava Kürdistan. Ev slogan ama jinahava Kürdistan tevam ve mane ko eme nesegin leheviya haya Kürdistan azadiyani serkobu ve rızgar ve em heja her tişti destbekin. Em de bejin ji destgati ki piçuk haya serkobuna Kürdistan'ı jbo Kürdu Kürdistan ya her tişt giringe gerem piştgiri bir nevi yani eğer ko em bejin platforma zamanı Kürdi kampanya ki vekiriye jbo ko زمانه به زمانه فرمی زمانه کردی و زمانه فرمی یا به زمانه پروردهیه اگر باسا 20 میلیون 30 میلیون تکرن و هی امن کار من میلیون 1 میلیون imza bicivinin mixabin ev kemaye meye yani suca şuna em dagir karar xnabkin dve peşi em xwari derkevin em awaki do facto awaki meşru kolana da dibistana da her away da ده هر قاده ده خودی زمانی خودر کردن که ام بیشن خیرخواز ملت کرد دنیای بیشن که اف ما فکی روای عیبه یعنی تدری دنیای ده زمان قدر خاکرین تنه نه از جا دمکی ام سیاست پارتی کی ده ما انتخابات اینو ما پارتی ده مزراندن ویش آخیده هشک بو مثلا د کنگره و د جوین پارتی سیاسی ده از ترکیه زمان کردی قدر خبو وش أخي أم آخفين يعني سالكي جزاء دانا مجي مثلا حاكم تقول زماني وانا قدخه بوت شو عند بين قدخه مجي مقول يعني زماننا قدخه شيء يشمل بالهاي قلت وانت كارن لما لي بزماني خب آخفن مجي قلت از مخو مسألة كامل ما مستوى دولة تكاره ما مستوى يجمع بستينا يا بدا من لأف زمان
نه دولت ترکیه دائمه حیاج ما بستینه یا ما قد خب که ایدنجی یعنی مگوت ام لمال خو نهاد آخفن پلیس و عسکر ترکیه تر ناکن که هر یک دینن بر پنجرامه نه هل ام مال خوشی باخون اگر دولت او امکانه ونه با ویجب کنه یعنی دویم دخوازم چی بجم هگه عمل هیویا دولت و قانون دولت بسگن نه امکان زمان خو بدست خن نه امکان وی مافه ام بیجن ناو کردستان بدست خن دوی ام بخواه لگوری امکان خو کردستانی لقدسالی خو خودی در کون و جبو خودی درکتنه جی خباته بکن ام بخواه وقت پارتی آزادی کردستان دیسا سلوگان دوباره کم جنها و کردستان بیجم و زمان و به هر آوای هر یعنی بفکرن ما وقت آک پارتی مثلا زمان کردی بجارته درخست ام لی خودی درکتن یعنی چه دستکفتی که همه باشه دویم خودی لی درکتن بوی معنی باشه که قاسم کک محمود جناب تا پارلمانتری بریه و تو هشمندیا دولت ترکی تو پارلمانتویا ترکی جنیز ده ناست که قاسم آنکه وقتا پیوی دما دپی هات بیرامن او سندخارنا لیلا خانه یا ده پارلمانتوی ده بکردی زمان ستونا ملت آیه و زمان گلین کو ملتین کو زمان خواندا بکن هر تشتی خواندا دکن اف جناب تگاوا ده خالکی گرینگانی زمان تگو دوی هر کس به هفره کار بکه و هفکاریه که به وقتا مروب لنه پارتیان میزه دکه جناب تجی گو پارتیان کردستانی تیده هدپ تیده نه او نه پارتی ده خالکی گرینگ یا زمان ده حاطن جمعه بگل و اف یکا قارب به بنگه که کرد داخوازیان خوی لزگینی بینن روژه و لسر چند خالا قاربن لحب بکن و ویا به دولت ترکی بدن قبول کرن جناب تا چواشی رو بید که ویا که کک محمود به باوریا من زمان نانه یعنی به زمین مروف نان دبار مال خواهد که مالبات خواهد که دبی چوا حریم مال کردستان دبی دولت به کردی وز ببه تف بگره یعنی بانکا به کردی بن دولت سازی دولت هنر حریمه او سازی به کردا بن سازی به کردی کار بکن vergi bi Kurdî bê top kirin, banka bi Kurdî bin, dibistan bi Kurdî bin, vilayet bi Kurdî be, parêzger vê re dibêjin, bi Kurdî bin. Dema ku Kurdî bin, yani gotina me ev e ku tenê Kurdî axaftin nebese, dibê Kurdî bibe zimanekî fermî. Eger li Türkiye heta ku nebe zimanekî fermî, li herêmê me kar nê, bi büyü avayê em nikanin zimanê xwe rizgar bikin. Zamanı emel bermirneye her kud asimilasyon zedeye pişaftın zedeye li Kurdistan'a zedeye deve emvir bidne berçavê xwe emlê başkeş bin ku devlet her çil Kurdistan'a bibe zamanekî fermî devlet bi zamanê Kurdî viz bibe çex bibe dor bibe karê xwe bi zamanê Kurdî bike ve demê malbateke xortek rabû ku perwerde xwe bi Kurdistan gane karekî ji xwe re peyda bike ku nebe tenê bi hobî her el dibistanê zimanê xwe hîn bibe zimanê ku zimanê dayîka bavkê wî here hîn bibe ew nebese ew bes nake bes dê zimanî karek peyda bibe kar bê çawa peyda bibe devlet ê ji bo kar eva genca xorta cihê kara istihdam peyda bike peyda kirina wê her cî bigire bi kar bike lebara malê xwe bike ku nebe bi tenê hînbûn hînkirin zimanê Kurdî ne bes nake û ji xwe zimanê ku mirî ji ber vê mirine kek Mahmud gavate kek Qasım tiştekî go dersên em zanin ku AKP gelek guhertinan kir yanî di wexta xwe de ew qedexeya ser ziman rakir
TRT Kurdî vekir dersên bijarte derxist wî mehfî da Kurda gava dike Qasım got me piştgiriya wê dersê bijarte kir lê mixabin yekcarna di Kurda de maksimalizmekî ew heye mesela heqekî wanî biçûk heye wî heqî nagirin û fere nakin mezin nakin dersê bijarte divê me eleqedar nake TRT Kurdî weşanên bi Kurdî dike behsa tarîxê dike behsa Ehmedê Xanê dike behsa tiştê dike behsa propaganda xwe li dijî me Kurda dike rêxistinên Kurda dike me xerab dike ew jî mijar lê em ew heqê biçûk bi wî nagirin û wî pêş de nabin ew cenabê te gava got yani em bibên bi tenê axeftin nene lê divê ew mahfê me qanûna de jî were bicî kirin divê Kurd rêkî çawa hilbijêrin kek Mehmûd Ya برای عزیز نهاد قانون ترکیه دا تو ناوی کرد و کردستان درباس ناوی yani televizyona Kurdî vekirine o ji dibistan jî em bêjin hefteyê careke ya jî 2-3 saata du dergî Kurdî hîn dibî zimanê ku jiyaye zimanê ku nemirine zimanê ku nemirine ser wê ew yani yönetmenlik vê radibêjin bi Tirkî ew derxist zagona da cî negirtiye tiştekî wisa tune niha tiştê ku em bikin yek em sînorên Tirkiye münaqeşa nakin Kurdistana Bakûra di nav sînorê Tirkiyeyê maye lê Kurd divê ji mafê xwe xwedî derkevin yani gotin ew e ku eger ku ziman ku em bi zimanê xwe biaxivin em herin zimanê xwe hîn bibin hîn bikin ku em 20 sala da bimrin ya jî ku zimanê me tu nebibe ku netewama nav ê hebe ama bixwe ê tu nebibe ew dibe 100 salî yani ömrê me dirêj dike ömrê zimanê me dirêj dike mirinê pêşiya mirinê nagire pêşiya mirinê yê çawa bêgirtin divê dewlet li Kurdistanê fermî qebûl bike Kurd û Kurdistan di zagona Tirkiyeyê de cî bigirin û dewlet ji Kurdistanê bi zimanê Kurdî viz bibe karê xwe bimeşîne ku nebe tu nikanî tiştekî bikî weka ku Qasım dibêje hevalê Qasım dibêje yani saleke de 10 sala da ku bimre 2 sala da bimre bigê ew e yani ömrê me zêde dike ömrê me dirêj dike pêşiya mirinê nagire pêşiya mirinê em ê çawa bigirin divê Kurd bi yek bin yekrêziya xwe pêk bînin meske du mînakê balkêş hene Başûrê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê Başûrê Kurdistanê dîsa tenêkî pêş daye ama Rojavayê Kurdistanê ji ber ku yekîtiya xwe pêş neaniye yekrêziya xwe pêş nekiriye yekrêziya xwe bi ser neketiye bi wê de ser neketiye Tirkiye hergav êriş dike ne Tirkiye Rusya bi Tirkiye ve hevkariye dike û Sûriye nemaye Sûriye niha evîn çûye û serê kaniye çûye êdî çûye sibê du siba tiştekî dijî bibe niha Tirkiye daya berxwe Erdoğan daya ber çavê xwe ku mîsaqê millî bi cî bike mîsaqê millî meclisa civîna xwe yê dawiye da biryar stendibû ku Kurd û Tirk bi hevra jiyan dikin herême ku Kurd û Tirk bi hevra jiyan dikin yê bi wî avayî mîsaqê millî bi wî avayî tarîf kiribûn yani niha gotin ew e ku Tirkiye daya berxwe ê mîsaqê millî li ser navê Tirka ne li ser navê Kurda li ser navê Tirka ê bi dest bixe û Kurda ê çawa bike asîmîle pişaftin ê 10 sala da ku ê bimîne ê 100 salî da bimîne bigî ew e yani tiştekî ku yani encam naye guhertin encam ê çawa bê guhertin di zagona da divê bi cî bigire o devlet bi Kurdistanê bi zimanê Kurdî karê xwe bimeşîne zimanê Kurdî bibe zimanekî fermî ku nebe em nikarin pêşevê ev bigirin باش کک محمود کک قاسم نها وقتا مروف سیاستا ترکی پارتیین ترکی دشوپین روژن پیش ما گلک گوهرتنه چه به و اف گوهرتن وقتا دبه یاجب گوتنه کیدن رکبریا پارتیین کو کردستان داگر کرنه رولاوان تیده هنه به و دوره کتن ناو رکبریه کی
demê hanê Serokkomarê Tirkî çû Batmanê li Batmanê di serdana xwe de senaryoyekî wer çêkirin ku em bibên li hemberî dijberiya BHP li hemberî astengiya heyî Serokkomarê Tirkî Recep Tayyip Erdoğan wexta çû Batmanê bi kilamên Kurdî hat pêşwazî kirin. Partiya Gelecek bê mesela perwerde zimanê Kurdî derdixîne pêş. Partiya Dewa tiştên baş dibe. Di navbêna wan de bi şiklekî tevî ku şîrîkê AKP ne wek di nav hev de ketirine nav evekî. CHP behsa dibe ez ê vê meseleyê çareser bikim. Ya di rojên pêş me de divê li hemberî ev reqabeta partiyên ku Kurdistanê dagir kirine de divê Kurd siyasetekî çawa hilbijêrin ku mehfê xwe bidin qebûl kirin kek Qasım. Belê spas bi rastî meriv dikare wa bêje yanî Tirkiye dewleta Tirkiye piştî ketiye em bêjin li goriya xwe ew dibêjin sîstema parlamenteriyê vir da yanî piştî ku yek partîcîtî ji Tirkiye rabû salê pêncî vir va hilbijartin kete Tirkiye û Bakurê Kurdistanê heya niha eger meriv bişopîne her partiyê li Tirkiye bûne îktidar bi dengê Kurda bûne îktidar. Yani ev Demokrat Parti'yi bigire, hayayı Adalet Partisi, hayayı demeki Kürt CHP, SHP, o Erdoğan ve Berli Erdoğan Özal. Yani naha hemi partiye Türkiye hatinevi kanaati ko ki denge Kürdaş fara bicvine ev dibe iktidar rastiya Türkiye'ci eve. İca naha 100 sale de hemi embejin hilbijartine Türkiye'de pişti hilbijartina çuyuna parlamentoya ki mani hafte milletvekili Kürt ko kimil kavan Kürt'e çune parlamentoya leyek habek hayanaha binave Kürt binave nasnahwan xwe neçowe partiye em dibêjin piştî 8 sala Kurdistana Bakur bira ve carê bi nasnama xwe her newê derê yanî nîvê denga neçe HDP nîvê denga neçe AK Partiye nîvê denga neçe CHP hinekî li hev û dinê bela nebe eger ku piştî 8 sala li Tirkiye hê cara yekem ji aliyê sivîla van kanûnê bingehîn were gorandin ji bo Kurda firsandeka gelek mezin e. Çi firsande heya niha bi zafîtî bi aliyê askera ve ji aliyê darba ve kanûnê bingehîn hatiye çêkirin. Niha hem muhalefeta Tirkiye hem iktidara Tirkiye dibêjin em ê makazagonê bigorînin. Em jî wek Kurd gavatin keke Mahmûd jî behs kir. Yani tamam em teşhîs dikin lê em tedawiya wî nabêjin. Em dibên gerek zimanê me befermî bibe ê perwerdê gerem azad bin lê em ê çawa vana bi dest xin divê em vê dermanê wî bêjin. Li gorî me li gorî Partiya Azadiya Kurdistanê we jî behs kir. Yani hinek talebê me lezgîn hene. Yani hê navê me navê te ne hesab wekek Mahmûd got tamam televizyon ve bîye lê di kanûna da niha sibê CHP were îktidarê ya Kemalîstê tu ji werin îktidarê dikarin Erdoğan bi xwe jî mehkeme bikin bêjin tu bolûcî te zimanê te bi televizyona Kurdî çêkiriye. Yani tiştekî ecûbe heye li vî welatê li Tirkiye. Ji bo wî em dibêjin acil talebê me acil yek em bêjin Kurd milletekin di do Kurd zimanekî wan heye Kurdiye. Sisê welatekî wan heye. 4 lazim el ser axa welatê xwe ew jî bibin desthilatdar. Yani xwe bi xwe îdare bikin. O ji bo van bi destxistina jî em şîdetê û şerê çekdarî û tiştek jî naparêzin. Em dibêjin ji bo van 4-5 talebê lezgîn em bibin yek pêwîst be em herin pêşî ba muhalefetê. Em herin ba CHP. CHP ve ihtimale makazagon digore ya hûn dibin îktidar. Ev talebê me hene. Eger hûn bibin îktidar hûn van talebê me didine berçav. Gotin na mesela em Kurda nas nakin tiştekî wa tune zimanek wa tune dewleta me yekê yek ala yek nizanim çi ye. Em herin ba AK Partiye îktidarê. Yani divê em vekirî bin ji bo mesela xwe çareser bikin.
نه ام بیژن اردوغان دیکتاتوره نزانم کلجداروغلی سولجیه نزانم اویدن لیبراله جمرا نهاج ملت کرد را هی ناوی وی و ناوی زمانی وی و ناوی ولات وی قد خیر جبوی اب کی علاقه دارد که همی کردستانی اب پروبلم علاقه دارد که پیشی پارتیه کو جخورا دبیجن کردستانی دورا رخستن سویلی کو کردستان جعالی سویل و ادارت کن دورا دوست کردای کو پارتیه ترکیه نه ام وان ببن جوان را بیجن پشتگریا مبکن کی دوان طالب مدا نرم به کی دوان طالب مدا اوکی بکن ام پشتگریا وان بکن از نباسا هل بجارتن هاتکم از باسا چاره سرکریا پرسا کرد و کردستانی ای روژه و لزگین دکم جبوی لازمه یعنی از بزرم پرسا و جبو چاره سریا وان روژه کرد وان ام بیجن تشتین کو گرینگن روژه ویدا مثلا زمانه که محمود جی گو زمان بچه ملت دچه دوی ev zamanı yeki sosyalist ejil Kurdistan'e, zamanı yeki oldar ejil, yeki liberal, yeki fakir, yeki karkır, yeki zengine. Jibo van seçar xala jibo ko emnen bahev, o vi talebe xo nebinci Türkiye ra vek tarafek millete Kurd, em nebinci Türkiye ra libavan runenin nebejin em AK Parti yani pardon ya em PAK yan nizanım HDP yan zamçı em bejin em Kurdun اف طالبه می عاجل هيا يا هون وان طالبه ما بيك بينن يا ام ناكبن هالبجارتنا ويا ام هارن دياربكر مليون كردا بجوينن بيجن اف طالبه مي انسانين روانه ام تخوازن ورن چاره سر کرن حیا چاره سر نابه ام پلیس اجینا کوزن ام کبرا اجینا وجن کسی ل اف ما في من ام جخار ام جبر ولايات دياربكر انا مثال يعني دخوازم دوان دا ام گاوه صومت جهورا بيجن ام پیشنیاری صومت جهورا بيجن و امجدی کی دست بکن یعنی خو مثلا زمان هل بجارته که محمود باز کرد یعنی کسک بوی قائل نبیه کس نگوتی هل بجارته بس جبو دوزا چاره سر کرنا زمان کرد یا جی چاره سر کرنا پرسو کردستانه لی نه بری 20 دقیقه که حنیفی توران لور بو وقت مثلا زمان هل بجارتنه پار بو پیرار بو از دیاربکر بو وی باز کرد گو تورنم به هر حال دل مکتبه که ام چونش بوی کو ام زمان کردی ام جی ببجرن جوان را تدی ولید بجرن ولی طلبه گو ماموسته و صنفا کو طلبه من تیدا بو 21 طلبه بون هر 21 کاجی باور دکم گو هر 21 جی ناوه وان کردی بون demek ki باوه وان کچک سیاستا کردی را علاقه دار بن لی گو حبک جی مراجعت نکر بگو ماموسته گو همه آواز تلفون وان تا بدم تولیا تو بخوا تلفون وان که 11 حب بخوازم اما في ما في بدن صنفك جوان راكن يعني اگر کو ام تشتي بچو قائل نبن او تشتي مازن جن كاربن بدست بخن افيا زاف يعني دبه زيادتر دبه تئوريك دبه امش براتيك دست بكن سپاس كيك قاسم مروف قاربيجه كو سر خالن لزگینی کو چرچوا کو و دست نشان کر مروف قاربيجه کو یک دوی دم لدست شر ور راوستاندن دو ناوی کردا د قانونا بنگهین ده ور بجی کرن داخوازی انگلی ما ور قبول کرن ور ناس کرن مروف قاربیجه هبونا ملت کرد قانونا بنگهین ده ور قبول کرن دوی زمان کردی زمان زکماکی ببیا رسمیه فرمیه پروردهی اف خالن کو جناب ته گاواد دست نشان کر انکا ام دبینه کل بهمبری پارتیا آسنگیه ناوی وان قد خکری ناوی ولات وان قد فعالیت وان سیاسی هاتی قد خکرن اف خالاجی دبی دروجه دبی مرو وقتا دبینه acil daxwaza Kurda ya acil ne mesela ankal ser welatê xwe îdare kirin statû acil 4-5 talep heye bawer dikim ew 4-5 talep gavade te rêz kir ê partiya wê ez ji kek Mehmûd bipirsim kek Mehmûd daxwaziyên lezgînî ku hemû Kurd karibin xwe li dor wê kom bikin که قاسم گو مجی وانا بناف کر
چار پنج یک سربست ریخست کردن دو شرور راوستاندن سیاستا سیویل دموکراتیک پیشته بچه و بریاره بده ناوی کردا ولات وان قانون ده بجی کردن زمان کردی به زمان پروردهی به زمان فرمی اف چار پنج خلاکک محمود کرد کاربن سروی کوم ببن ولهب بكن وقاعد جناب تاجو او نه بارتيجي بلاتفورم زمان كرديه قالوا اف كونسنسوسا وقت لكردستان فرب وكقاسم قاعد خوشكو جو ام اف طالب خو بچن جموان اف داخوازين لزگيني كو قاعد مگو كقاسم دست نشان كر او داخوازين لزگيني قالوا مروف یک ریزیا کردا آبا بکه و بچ جم پارتیین کود داگر کرنا کردستان دا خودی رول بوان رون بازاری بکه و د ماکزاگونا پیش روژه دا سر اف خالانا بپیوه و بجی بکه اوه چاوا بکه محمود تو چاوا شروع بکه یه باش ببه از نل دجی او تشتیکو که قاسم گوتی از نل جیوانم yani dersa hilbijartine ya jî televizyona Kurdî ez ne dijîwanim tenê ez dixwazim bêjim ku Kurd divê zimanekî daxwaza zimanekî fermî daneke yani zimanê perwerdeyî dibêjin ew ne bes e ew bes nake zimanekî fermî dibê lazim ez ji me re zimanekî fermî zimanê fermî çi ye Kurdî ye Kurmancî ye Zazakî ye her Bakurê Kurdistanê kîjan zimanê te axaftin ew zimanê fermî ku nebe tu nika debara xwe bikî tu nika kar bibînî divê tu Tirkî hîn bibî Tirkî li ser Tirkî her tişt li ser bi Tirkî dimeşe wisa nabe yê çi bibe zimanê fermî bibe yek ez bêjim yê çawa bibe kesê ku kanûn vegerin welatê xwe bira vegerin از وگریام از سمسوری من سیاست نکریه من سیاست از بردامه میجی سیاست بردای لدی ساجی وقتا که از درم هر دکانه که از به کردی داخفم تو جاره از به ترکی من تش گوتن نکرنه و از ناکم جی یک قانون وگرن برا وگر یک قانون کردستان بجی ببین برا بجی ببین یک ول اروپا نه استانبول نه لیزمیر نه باجر روجاوای ترکیه نه به فکرن ترکیه ل کردستان به سرمایه پری خرازینن جورا کار پیدا بکن با خورتاج با گنجا کار پیدا ببه جو استدام پیدا ببه او اولویت دوباره خو بکن کو نه به بسر ناکون یک دو دوی یک ریزیا کردا هبه مثلا باشور روجاوای کردستان جبر کو یک ریزیا کردا تونه Kurd her çıkas naha venda nekirne jî ihtimala venda kirne zêde ye yani Kurd divê yekriziya xwe pêk bînin û dengê xwe bilind bikin bêjin welatê me cenabê te behsa yekrêziyê dike lê ew yekrêzî divê rêbazek wê hebe metodek hebe yani em bibin anka ke Qasim wek Partiya Azadiya Kurdistanê 5-6 xalên lezgînî pêşkeş kir wexta ke Qasim peyivî yek serbest migava digo yani Kurd divê şerra were rawestandin du divê Kurd karibin navê wan hebûna wan di Makzagonê de cî bigire sisê به هر آوایی دبی دنابینا کردا ده ببین یکیتیه که به کانبو زمان کردی گواده خاله کی گرینگو زمان کردی به زمان پروردهی به زمان فرمی اف 4-5 خاله کو قاسم گواده فرموله کر بنگه که یا جالی داخوازین اوی بنگه که گلو اف دوی کرد یا ورن جم هف یا ارکا جناب تگاواده تشکی خوش کو تگو از دمکی دریج به زمان خود به تو زمانی ناپیوم لی امزانن کو دوی کرد خبری خستن بکن گاواده که قاسم گو ماکزاگونا ترکی ور گوهرتن گلو اف داخوازیانا د ماکزاگونا ترکی ده بجی ور او داخوازیان لزگینی کو که قاسم و پاکی پیشکش دکه
ویا مرو سر وی کنسنسوسی ور جمع هف و خبات خود بدومینه اوی هین نباش به کک محمود باشه تشتکی دوه امزانو بن حتی کش دولت ترک نایا فرس کرن دولت کافه ناپیشه دبی وره فرس کرن یعنی بی مجبور کرن بالا خواه بده دیروکا ترکا لسر ماسا روننشتنه تجارا لکسی لگله که در را یک و شر کری لیره الحف نهاتنه یا تیک چونه مجبور بونه دست خود دریش کرنه یا جی بسر کتنه بزگه نها کبرس لبر چاوانه کبرس حتی التحاق کرن شکوه کبرس لبر چاوانه کبرس پروبلما کبرسه چاره سر نابه اگر ترکیه آستنگ نبه یه چاره سر ببه جبر چه آستنگ نابه چاره سر نکرین جی چاره سر کرنه که جبون آوان متود آوان اوه یعنی ترکیه دوی به فرس کرن چاوه ببه کرد دوی یک ریزی خواه پیک بینن 5 دخوازه مهنه 4 بدل مبن یا جی سه بدل مبن دو نه بدل وان بدل همبری مبن او جبرای مایا وان تشتکی گوتیه اما بیا وان بکن یعنی تشتک وز دبیجم هر تشت بیا منابه دوی یک ریزی هبه اگر یک ریزی هبه حتی کل ترکیه هل بجارتن هبه دنگ کردا پیویست به دنگ کردا بس دوی کرد فره هف کبن بس دوی کرد یک ریزی خواه پیک بینن بیجن ام کردن انیا موای ام تل و جمهوری جنابن تل و ملیت جنابن ام ریزا سیانه ام لورانه کردن کردستانینه دوی وی بکن که نبر بسر ناکبن دوی حتی که او نبر بسر ناکبن یه چه بابه یه وکه HDP بابه هر رت پارلمنت و اداجی بگره یه به چپ ترکا و هفکاریه بگه یه پشتا به دزه پشتا بشگیه CHP بگه اما دوی اشکره ببه او انیا وان اشکره به کرد اشکره بیجن جدا خوازه منه سسه به دل منه سسه به حواله منه برای منه برای او بیجن که چیه 1 2 3 4 5 6 7 دخوازه مهبن ام یک ریزه خواه پین حتی که ام یک ریزه خواه پینین ام دولت تک فرض نکن دولت گاو ناویجه برای ام ویزانو بن و نجباف کال که ممایه جمع تورنه ما نبی ما جوان را انتقال ببه حتی کش ترکیه فرض نبه نابه برام ویزانو بن یا باشه که محمود از که قاسم محمود نقطه کی گرینگانی زمانگو کرد هرتم ده مثلا شردتن و اندادکن و دولت رشیوان دکه دی دنیا هاتی گوارتن لگوری و شرطت و کرد خبری خستن بکن یک چه دخوازیا پارتیا و عاجل و دبین دم دست به شرور راوستاندن سیاست سیویل سردست به پرسا کرد و کردستان با آشتی چاره سر به گلو دوی اوی ده کنسپت اوه چیه اون هفکاری و کینه تو کاره به بیتنی خواه بیجه امی که خوش بکر قاسم گلک سپاس یعنی تخوازم بشکی باسا شیروه کک محمود بکم راستی دوی تشتید بیجه تف راستن یعنی اعتراض اوی تنه یک ریزی دوی پیشی یک ریزی سر چه بنگه چه یعنی مثلا سر ناو پارتیا خود آخم پارتیا من نگوتیه ایلا ایکو نوکام به هم یک ریزی نکن دوی ایدن اج بیشن راسته بس یعنی دوی او یک ریزی و ناو کی دا چه ون ام بین کرد باشه ایکو بیجه از پارتیا ترکیه me o tujid beji az partiya Kurdistanê me yek jê dibêje em ê demokrasî bînin Tirkiye em ê çareser bikin yek jî dibêje em Kurd û Kurdistanî ne problema me tamam demokrasî jî me alaqadar dike meclisa Tirkiye jî me alaqadar dike lê problema me ne ew e heya ku problema Kurd û Kurdistanê çareser nebe demokrasî jî nayê Tirkiye diyar çifte standart mecburî dikin çünkü azadî ke Qasım cenabê te ez peyva te bim niha anka kek Mahmud xalekî girîng anî rojevê kek Mahmud rêkî daxwaziyê we pênc daxwaziyê we hebe daxwaziyê dina jî hebe ev siyaset li hevkirine konsensûse mirov li hev bike
نها اون پنج امزانن کو پارتیه کی کردستانیه لی داخوازیین لزگینی ته معنا کو هون به دجبر خوره ریه کی مشترک ببینن و سر هن خالین اساسی هون لهب بکن او نای واتیا کونج هدف خوی دور و درج گاوا بشون داویجن دبی ریکی وردیتن ویا تعریف کرکک محمود بله اجی من ابهانی اویدره یعنی 5-6 طالبه مهنه ام تقاربن جوان 6 طالبه یک جی بدن قبول کرن ام اعتراض اوی ناکن ام بیجن ام وی قبول دکن لی بس ناکه ام خباتا خو مجادله خو بکن جبو تشتید جی بکاربین یعنی نها شخوام وی گوت یعنی ام جمرا گلک شرمه که هین ناو زمان ما نایب کارانین اجا ام بیجن 5 طالبه مهنه ام بیجن یا ایلا یا 5 یا نا تشتکی وساتن البامه نا جبوی دوی ام پروبلم همه کرد و کردستانه که محمود نه از وینا بینم دزام کت محمود جاوی کت او دسته که پروبلم اوی یعنی دخوازم وی بیشم یعنی اف پارتی کردستانی خو تعریف کن اوانا نابجن یا ایلهی کردستان یا ام تشتا قبول ناکن نا بری نه من گوت کو ما پشتگریا زمان بجارته دایی کر لی ما نگوت اف تیرت که ما گوت ام مادام ملتك ولات ما هي هدفها ما يباشي سرخبونا ولات ما هي بأواكي كوم خو إدارة بكن لينها أو خالي وباسكر أم دبيجن فرصتك ما كازاغون دقورال تركيا أم كردوان بافن آليكي ناوكي كردي الخدينن بارتيا جيجي ناوي بارتيا جيجي درخن أو أم ناوي أم بيجن يا ولات ما هي ملت ما هي أم بوي ناوي بورا رودنين وطلب ما أفن كاهون شد بيجن يعني ام حشك ناكن في مسألة خوازم وي بيجم باشه پر باشه كيك محمود اوي كت اواي كيك محمود بله كيك محمود افيرو بروبلما تكنيكي ل وكو از فكريم جي باشتر بو يا دي سباي جار عولي تو كت جاي برنامج كت كيك محمود كيك قاسم جي دبي گاواده توی برنامه جاکران کت که قاسم جی دبی ام ده داخوازی خوی اوی ده حشک ناکن ام دبین سیاست کمپلمیسه دبی هر کس سر او داخوازیین می لزگینی کو چرچواوی ما دیار کریه او 5 خالانا دبی امکانن به هر کسی رونن و دبی کرد به هفره لسر هن خالا لهب بکه و اب داخوازی خود ماکزاگونا نوده به طرف کردا رونه و بده مناقشه کرن تو چه شیروت که محمود بیک اگر و بالا خدابی تلویزیون ترکادا وقتا که شیروکر رو دنن و بحثا اوه دکن سیاست ترکیه دکن قالا دنگ کردا دکن دبی یعنی هر کس چاو بردای علی بابا جان چاو بردای برالاخ شنت چاو بردای کلشتارولو چاو بردای گیا چاو بردای دنگ کردا به قیمت بویه به قیمت چی ببه هیچ قیمت ببه یعنی 10 سال بر 15 سال بر دما کو نویسیا بود دوی کرد انیه که دام ازرینن لباکوری کردستان ده شر بقده سیاست درکه پیش و انیه که دام ازرینن یعنی انیجی نوکا که هدف داریه به چپار را هفکاریه کرد دبی وره به پارتی کردستانی و به هفکاریه بکه هفکاری براتی بکرن کک محمود اف دیتنه کی نوی جناب تا خاله کی پر گرینگانی زمان یعنی دبی آلیه کرداش خوره ناوی وی انیه ناوی وی مروف کار دینه او خبری خستن بکن و اف سالین پیش ما او گاواده تا بحثا پارتیین ترکیه کر سالین پیش ما کد خبری خستن بکن ناوی وی انی یا جی تشتکیدن بویری خستنی قانون اف طالبی خواه بدن قبول کرن موفهم کرن بله تا باش فهم کریه تا رند فهم کریه یعنی یک ریزی بناو بن پرو باسکن و انیه دایه پیک بی بیوی آوای هرن پارلمنتوی ترکیه وکا کچاوال باشور کردستان ده قومه دوی ترکیه جی بقومه هرن داخوازی خواه 1 2 3 بریز بکن بیوی آوای بده پارلمنتوی دا بدن قبول کرن حتی کو یک ریزی پیک نه نابه تجاره نابه
جبر کو برچ نابه AKP رب حزب الله و هفکاریه که یه دو به دریه جهپ دریه ببرن به HDP و هفکاریه که یه دو دریه به یکی دو و هفکاریه که نابه دوی کرد یک بن کرد یک بن ولی امر تو درد نهاتنه وکم گویی امر ناوند آسیا نهاتنه امر ناوند آفریقا نهاتنه امر ناوند اروپا نهاتنه امر لورا بجیبونه اولات مایا کس نکنه به ولات ما قدخه بکه یعنی به زوره کرنه او تشتکی دنه اما به زوره به چوساندنه کرنه او تشتکی دنه اما وکی ده کس نکه دوی ام دست خواه بلند بکن ام بین ام کردستانی نه ام مافه ما یک دو دو سه ام دخوازن جخوا حدود ترکیه ام مناقشه ناکن اگر در وایج مجید لوزان پیمان لوزان پیدا بویه کردستان کرنه 4 پارچه جخوا ام ما قبول کریه ام حدود ترکیه ام قبول ام مناقشه ناکن تنه گوتنم اوه که لباکر کردستان ده چه مافی کرده های 1 2 3 4 5 ده پارلمنت ده به زمان کرد دنگی خواه بلند بکن بیشن ام کردن و مافی ما اوه یعنی وای بر یک ریزی وکی دجی بکارته چنبره کل دور هلی ما بتوندی که کشاندی که ما ام کرنه دور پیچ کرنه دوی امه بدرین امه چاوا بدرینن امه چاوا او بکن چاوا زمان ما به زمانه که فرمی امه چاوا به مافی خواه به دست بخن جبر وی دوی کرد یک ریزی خواه پیک بینن چنبره دور هلی خواه بقدینن بدرینن چاوا بدرینن دوی بدرینن بنرن نها اگر بلکی خورد نزانبن وقتا که دو دریل نور حق درباست بی اردنگاری خود گوهره انسان خود گوهرن هر تشت خود گوهره او در کردستان دست پیدا که کردستان اصلاحیه وی دا کردستانه نور حق وی دا که ترکی ناف وی کرنه گاور داغه جوی دا کردستانه بر روشالات انادولیا کردستانه انسان خود گوهره جغرافیا خود گوهره اردنگاری خود گوهره اقلیم خود گوهره هر تشت خود گوهره یعنی ام لورانه او ولات ما لورایه دوی ام ولات خودی در کبن یک و سرمایه خواه یک و قانون رازینن وگر ولات خواه بجیب بن دنگ خواه بلند بکن و نبه ام بسر ناکبن ام بسر ناکبن مثل حدود پولونیا و بلاروسه باشور کردستان کرد روند تنل واقع خودی در ناکبن نور به گوشبر دبن تنل آلمانیا جبرچه تنل جبرکو کارتونه جی کارتونه استیتام تونه تشتکی ورتونه دوی ریبر و تشنا بفکرم که کرد لولات خود در نکبن لولات خودی در کبن لولات خودی در کبن یک ریزه خواه پیک بینن و ما بخواه دنگ خواه بلند کن ما بخواه بخوازه بگه اوه باشه که محمود مالاتا آوا به هفره برنامه کی خوش در باز کر و جیه که خوشیه که مدبه برنامه انجامه کی درخست ده سر داخوازین عاجیلی لزگینی روشنبیر سیاست مدارک پارلمنترک بریه کرد و سیاست مدار جیگر سروک گشتی پاکی قاسم ارگل سر خالین کو گاوادم ریز کر 5 خالین کو هات روجه سرویا لهف کرن و گوتون یک طرف کی کرد دوی ام اولی خبر خستن بکن که محمود گوتنه کی پر باش کو گوج نور حقی ورده ورا کردستان ولاتی میه دوی ام ولاتی خودی در کبن و ام داخوازین خوی عاجیل بچن به دولت به پارتی وار بدن قبول کردن افجیه کیف خوشیه اسپاسی آواد کم و ایرو افکار محنفی تورانجی نخوش بو از خوازم گوتنه و ایتالیه بگرم و ام تالیل برنامه خواه بینن که قاسم امشته دست پی بکن سپاس ولی از راستی بیجم من یعنی دلی خود تب نگوت نظام چا بوزو قدیا لی بچکی او مسئله که محمود او مسئله که هم قارشی سینورا نابن فلان او یا بچکی یعنی ام مثلا ام وقت پارتی آزادیا کردستان باکورن
لێ وەک ئەویژی دەستنیشان کرد یعنی وڵاتێ me derva îrada me da biye 4 perçe yani wek em bêjin di merama her Kurdî de Kurdistanekî yekbûyî heye û em bixwe wek Partiya Azadiya Kurdistanê îtiraza sînorê ku dewleta Tirkiye dane kirine yani gava em dibêjin li Bakurê Kurdistanê lazim e Kurd xwe ser axa xwe îdare bikin ew tê wê mane ku em dewlet dixwazin ew dewlet dibe federalî konfederalî ya serxwebûn lê em xwe wiya wê îfade dikin ez dixwazim wê derejî ew bikim yani tabii hene ji gelek Kurd hene ku wekek Mahmûd jî difikirin lê wek wê ew kêda nafikirin hene em bixwe lê mesela mijara me îro da em her vekirîne ji yekrêziya Kurdayê ku Kurd li ser çend xalê ku Tirk jî qebûl bikin çend xalê ku lazim e miletê Tirk jî yani Tirk jî carna dixwazin partiyê wan dixwazin ne gav bavêjin li ji tirsa dengê ku millet wê deng nede wan xwe firên dikin mesela Erdogan tê li Batmanê tiştek dibêje çel cîkîrin tiştek dibêje ew îşaretê çi ne demek ki ji bo denga ditirsin newêrin ew jî carna fikirê xwe bêjin lê divê em tiştê talebê xwe da em zelal bin yani Tirkara ez de axifim dibêje em nizanin hûn Kurd çi dixwazin hê demek ki me xwe nedaye qebûlkirin em ji wan ji wê dewletê çi dixwazin yan ne ku em çi dixwazin heqê me çi ne ewan gasp kiriye ji bo wî divê em baye daîm di rojevê de bihêlin û em tiştê ku em bêjin ji nehava Kurdistan hem ji aliyê demokrasî û demokratbûnê hem ji aliyê destkeftiya da tiştekî me biçûk bi dest xist em berdewam bikin bêjin ku em taleba me dawî em xwe îdare bikin li vî welatî dixwazim viya bêjim û ji we re ji hemî temaşevanan jî spas dikim gelek spas kek Qasim kek Mahmûd em spasiya cenabê te dikin te reng da çarpel medya û bername rojava me zûdeyî me te nedîbû te dîtinê te ji berê de di civata Kurd te tê textîrkirin gotinê te Îtalyê te nîvçeyê ji tu dixwaze bêje em te gudarî bikin kek Mahmûd gotina min ê dawiye ew e ku yê dilê xwe em nabêjin yê dilê me bira di dilê me de niha bimîne ji xwe di her dilê Kurdekî da Kurdistanek serbixwe heye em wê münaqeşe nakin ew ne münaqeşa me ye em realîstin divê em rewşê bibînin rewşa me mekanî û me Kurdistan bi dest na em rabin serpiya na em rabûne serpiya na yani gotin ew e ku Kurd divê hêzin siyasî yekrêziye pêk bînin dengê xwe bilind bikin bigê ew e yani ew fedakarî divê bêkirin ku neve ku yekrêzî pêk ne li ser fedakariyê bilind bibe geş bibe ew bibe yani mervikane tiştekî bêje daxwazê xwe bîne ziman yani gotina me ew e ku ya dawiye ew e ku tenê em yê dilê xwe nabêjin em realîstin em rewşê zanin em rewşê dişopînin divê weka ku gotî heger ku Kurd yekrêziya xwe pêkînin nixwarin dewleta ew bikin ferz bikin mafê xwe ferz bikin û gotina min li dawiye ew e ez sirafê xwe pêşkêş dikim îro jî nebû ji xwe telefon di destê me daye ez telefon di destê me de dêgirim carna ew carna kek Sîraç ez karim li vir kek Qasim divê derê ji bo van talebê acîl û wan talebê taybet ku kek Mahmûd bas kir ez bangêl kek Mahmûd û hemî rewşenbirê Kurda dikim bira pêşkeşiya vî karî bikin fikrekî bicivînin ji partiya re bibin ev ê kesên serbixwe birabin na em bibêjin pak divên ha belîne ew lê kek Mahmûd û 10 rewşenbirê wika wî û 5 temsîlkarê karmendên Kurdistanê bicivin û acîl taleba çêkin em wek Partiya Azadiya Kurdistanê hergav hazirin em piştgiriya wan bikin ne bira ew ya me bikin ew talebê ew dibêjin baş birayê Qasim kek Mahmûd gudarî binire heta ku em ez vê gotinê dawiye ji bo HDP dibêjim HDP dibê tiştekî fehm bike heta ku nebe Kurdistanî bi ser nakeve yani parlamentere bi Çoromê li Yozgatê li Nevşehîrê li we derna bi dest ne mümkün e ku dest bixe jî bi ser nakeve divê Kurdistanî be bi partiyên Kurdistanî ve hevkariye bike dengê xwe bilind bike yek du sê ku daxwazê Kurda çi ne
بلا بیجه دنگی خواه بلند بکه دستی خواه بلند بکه بگه اوه یعنی تشتکی زیده ام ناخوازن یعنی گوتن اوه که 100 سال هر را که 200 سال هر را جی حادب وی آوایی بسر ناکه تن ریک هیا او ریجی به سیاسیین کردا و هفکاری کرنه دنگی خواه بلند که به از کردستانی ما دفج چپی ترکا برده بگه اوه یعنی به بسر ناکه تر رید تنه باشه که گلک سپاس که محمود تماشاوان نیجا ام هاتن تالیا برنامه خواه هر دو بهترین جبین ده خاله کی گرینگ ده لحف کرن که محمود گاوا ده گوتنه کی پر خوش گو یاد دلی ما براد یاد دلی ما ده بمینه او سرخابونا کردستانیه که قاسم گو دولت بوینه لید خاله کی ده لحف کرن داخوازیین لزگینی جی ریاوی گوتن دوی دسپیک یک ریزیا کرده آوا به هدف جی تیده اف داخوازیین لزگینی وقتا ورن قبول کرن و یک ریزیا کرده آوا به او تشتا کاره ده مخزاگونا ترکی ده بجی به و کرد کانن به شر به پفچون به سیاست سیویل به سیاست دموکراتیک محفی خوی یه آزادی به دست خینن و پشت بچن حتی برنامه کی دن من بخیر و خوشیه ده به جاره کی دن و به میوان کی دن میوان دن امدیسا در کبن پیشوری و ببینید خوشیه ده